Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka Hanyo Trip Youth Council HYC Education Cell. Mentakasngi kelalai ban yakendu yu menteri katanat pule putih ka Sukarjala ba rakam esangma ban kentu bahapo ar ne lai tayo deban penbiang hikikot NCERT syabaro kisamla pule jong kajela. Education Secretary usama enlang sawian habakren sikilat patai kubor ulong baki babun kikimi kikpa kila ut lanam jing bom don kikot thamai joke NCERT bala pata da Meghalaya Board of School Education kum ka March Science bat kiwe de ki subject kibala mi thamai yang jong ka HYC Education Cell CEC lawan ban kedua dia Education Minister sa rakam sama kani juga terkam kujungi kamai bat kamat bat kejinge ka ba gi hakini kisi ba kibubun ki kemi kipa kila uat lanam ada kajing bumdan ya kita ki textbook thamai takum ka NCERT ya ka bala prescribe ka embos ladung tausan bat ngili ba kibubun ki kemi kipa ba kila pa kejinge ka bakra kujungi marba abakilai banwa ya kini ki kot kata untuk ya ke English ke Maths ke Science haki jaka dikot ke badan hakeleng juga ni ganung ba Shillong kiwi district do kimshim na yo kita kikot nimar ba kinungdi gila batai ba kemdan ya ta production hendrai nakleng kasang nila yo menikran ba minister concern jongkan ni ka department but the batai ni ba production jongki di kikot mai takum ka NCERT ka kadan ke production ka ba pura kebabiang but ikerman skam bah akini kisngi nakaleng ka education department kan sala ban pilot ya ki ni kikot kita ikini ki ka English ka science ba ka maths sabaro ki kena puli bat kumjuru shi school but kilong ba ilayo ban contact bat ki publisher but nakaleng ki publisher kilong ba ka production jekni ka jongki ni kikot ese ki hot di limar ba di supo ba kadai ka jike ka bukra tentang ya ki parents ki kena puli dari kini biak school mereka dan ke jengia ka department ni marba kadeka namar ki wanra ka changes how news nam driver rengit skam bat nila tu yo education minister ban yishim kya marwa ban pitikna ba po kini ki ar lai tayo kini ki kot kini lai tli ki kot ki bode ki kot betongkam patung ka NCERT nam ta ki kena puli juga embos anak ban penpai no mardor syaki kena puli so ban penparu ha bede kini kupor ba ismo ban ong ba nakaliang jong kani ke isu dum yo ni kran ya thero but the minister concern no alor namar bi iba dan we emli nakaliang ka iba barit adibat balarias ke isu menin apo assembly halor ka jing rampalat jong kita by school but kumjuru halor kata ka jing rampalat jong kikot sla apo kani ka jalan kanya haki school but nakaliang kasang di kwa ban sukentu ya ki buar punya debat di press media di buar punya school apo kani ka jalan ngelai buat koi bakin desi kin petnya bang halor kani ka jingkiu dor parat jong ka bicycle namar bang tep bagi buon ki kena pni jongi hmi pa ujula kidai ki majority hi naki kidai ki buan naki longyeng ki baduna hakayo kakot kamtam naki thanyo kendong palada ka jing puli ka jongki lada kata ka bicycle ka jongki kamtam ka tuition fees kala long parat ka ba rem hadu kata-kata kan samjing e kamtam e yaki kena puli ki buan ki snong nonggendong namar ba lada ki wan man puli sasar lada khenteng ka bayeng ka baisam ka baibam nanta ka bailet ka baiwan bat kamtam e ka bai school lada ki dei ki babun sipara le se dei ki den sau sangot ki bahaponan puli slong ki kimi ki pa ki babun ni teb stan gendong ki dei tangi ki ba rap pariam balada ka bai school jongki ke bicycle kalong ke barang hadu kata-kata ini semua benong ba kikimi kikpar kinumdan bor kinumkat ekta ka bor ben kersan ya baru ikun jongki relasi hab kersana tak ar lain bat kita ki ba sadin haban ino namar boleh kimkot bor su kumta na bilang kesang semua ba hakni ko ban kentu yiki bor punya school ba semua ba ban kin review ya ka fee structure kamta mi tuition fees ban desi la don kanu kelat kalinti ban kin passenger bat krang mat perkat lem nam ta ke bet ke biang bat kamta me yaki kena ki buan ki longyeng ki ba dunah kayu kakat